Do you wanna know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is mag-explore ta diri sa newly opened nga resort diri sa San Juan, Saki and gitawag ni siya guys nga Ronic. So this time guys kay newly opened pa jud ni siya kay nianhimi diri nga bag-o pa jud ni siyang nag-open and very late upload na ni siya, so bear with me guys. But still I hope you enjoyed this vlog. Just keep on watching. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. When everything around me keeps on changing, and these broken thoughts are aching. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke, headed down that slope. Then I float to the coast with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe, and I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Wala sila drinks dire. It's time to order our food. So while waiting guys, kaya nakadecide ko nga why not magdula ko aning you know, suga-suga nila nga pa change of colors. And basin makaingon mo guys nga mura ko buwang di nga katawa-katawa usara. Well, naminaw ako sa mga marites guys and di na ko malikayang makilaf. Char. Ana naman dyan ang mga kinabuhi guys. So di mo dyan malikayan na sa isa katapok di dyan malikayan na mga marites. So ako pong di mahagit, naminaw rapod ko pero wala ko nakiapilan na guys kay you know. Kapuyan man jud ko magtabi guys. Ay sumot naglaing tawo akong hisgutan. That's not my thing. Char! So guys, karon itur mo na ko diri sa akong resort. Hoy! Ang wala ko ng view ana guys. If ma-sunset baka timing mo ginaana nga color nga orange and then tanawa po ni ila ang mga lingkuranan diri guys. Nala sila pa music nga you know with the scope pero maka-brighted nita. So i-mute na ato ilisa nato sa tong charang tingog. Di pud po lahi ni ilang lamparilya guys. O na pinasuga-suga nga digid malumoy ang kadila. Basin galing usahan naman ako guys. Or sige mag-montage sa time. 3, 2, 1, play! Hey, mabora day atong montage guys. Kaya I'm gonna show you our food. So we have skewers and then calamares. We also have our strawberry, I joke, watermelon shakes. Hoy, kaarte, nakakaon ra ganing mahalo na slang ng boys. Bitaw guys, kay dollar mangud kayo po ni sila diri. Oy, pero good naman sila mga foods and then drinks, mga yammers. And adto gid nimo siya bawion sa view kay lami kay sila view guys. And our next food guys is this one gibutang og kalahang gamay and nakalimot ko unsay ngalan. Mako? Kanang kong diri sa mga minteryo na naunya. May kong Kilid sa inyo, ha? katong may anak. Di ba natin kawayan? Ay, maparihan. Ana, Wala siya, paindito. Hindi na balay. Si Balaya, may labot tong dibuman. Kutingan ko. Ako na entrance. Saan pa may unya ana ng minteryo man na siya? Ini paminta na pansyon. No, kaya inanaon dagway nila. Di pagsakal ko sa taas, pag sigira, madato man ko kay mga kandila unyang ninyong mga dinagkot. Tari sa amo, bulak, cycle. Pagkakit niya ini kagalag-galag. Kalkalag. Mga ala dito soft drink. Ay, di ko lamang ko anak, bulak ko lamang. Halalo kay memorial man ko nuna. So, flexin ako na akong shake, guys, nga watermelon with cherries. So, after ko naminaw nila, guys, kay naglibog po kung unsa akong dapat ma-feel if makasilingan man tuod kong minteryo. Ang ay ba kong malipay kay murag madato na jugo kay mamaligya ko mga opos na kandila nga inyong gidagkot. Or, mahadlo ko kay murag kada gabi, murag na moingon ako, wow! Kita na po naman akong dagway, guys. Okay, murag natanga na jugo hinunahuna kay nakarealize ko ba, what if? Ay, daga na what if, sorry. Pero bitaw, guys, if bisita mo sa inyong mga loved ones, di mo jud malikay
maglikayan nga magdala tag ilang favorite food, favorite drink, unsa pa na mangaon dito mo mag-lunch, dinner, at mo breakfast. So di gyud na maglikayan nga daghan gyud mong sudan, daghan mong snack, daghan mong inim no nadad-o. Muna na time guys nga di na jud ko magkinahanglan og problema og grocery nako. Pero bahala na pod guys, oy ugot mon manggaling ko basta kay di jud ko mopuyo dol ng minteryo. Sobraan na mo ko katabi guys. Oy, mora to, sige mundang nako, mainom nako kay gihaw ko. So that's it guys. I know mabura na siya nga video pero mas better i-upload kaysa matambay sa gallery. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more videos and I'll see you guys in my next one. Mwah! I could never let you go on thinking about the secrets you